Pozdrav svima, Marin ovdje. Sad ćemo napraviti jedan kratak test ponovno pokretanja Nokia Lumie 620. Ova Lumia ima nešto slabiji hardware od Lumie 920 i 820, pa ćemo upravo vidjeti hoće li pokretanje biti nešto dulje od nekih 35 sekundi, koliko je inače standard za Lumie 920, odnosno Lumie 820. Pričekat ćemo da se uređaj ugasi, pa možemo onda krenuti sa testom. Evo ga, znači to je to. Ja ću probati u isto vrijeme pokrenuti. 3, 4, da vidimo. Evo ga. Evo ga, znači klasično. Ide Nokia. Da bi se trebao pojaviti onaj plavi zaslov Windows. Dakle, Lumia 620 ima 512 MB rama, to se već može vidjeti, vidimo, i evo ga. Dakle, ovo ćemo pisati malo kasnije, potrebno je nekih 41 sekundu, odnosno 40,9 sekundi kao bi se Lumia 620 ponovno pokrenula, odnosno nekakvih 5 sekunda dulje nego što je to bio slučaj kod Lumia 920 i Lumia 820. Toliko od mene, pozdrav!